Түрк кафесында отырам. Келді официант. Бізге орысша үндаша, жоқ, мен енді түркша сөйлешке шейін, мен алай түгіл. Бір таныш білен отырам, шында ол түркша білмей. Неше тапқыр аны Түркияда болса да, мен түркша білем. Енді күтіп отырам, ол мен яныма келгенде айтырмын, шул заказ беруге түрк тілінде. Қарап тұрам, ол түгі көршімізде екі пар отыра. Үлкен яшта хатын қызларны үлкен яшта сезілмей алар. Бәлки кім біле, әлі сәлемәтлігі шулай ма, әлі ауырышта болмаған ма. Халал жифітлері қарадым, алай қартта түгіл енді. Әмі шуға қарамастан түгі нешіктір енді орыс айта изможденный де, шундай ауыр ішта бәлки ішлегенлердір. Шунда мен сұқланып қойдым да, түгі таныш қайтам. Міне мен интернетта ашуланып танқитледірім. Татарларны никсіз чайханаларда отырмайсыз деп. Міне көрдің ме айтам, нешік нәтижесінде ме айтам. Татарларда отырған екен, шунда екі пар қатынлары өзара сөйлесіп отыра, ерлері үндемей отыра. Мен айтам, шунасын ойлап қойдым, әлі бұлар ширлі ме екен, мен айтам. Не шунасын түгі таныш білән, досмы шуна отырғанда, мен айтам, ерлеріне бәлки үмітленіп отырадыр, әлік үйренгендір бәлки 100 грамм болсын деп. Шунда көңіллері ашылып кетіріялар, тіллері шешіліп кетірі. Абылай метем көңілсізленіп отыралар. Неге айтасың келі, менің мәселен езнилерім де шулай иді, апаларымның кияулері. Алар әзірек бұтан уақытта бір сөз әйтмейлер, үндемей тұралар. Оғаш кібік, асыңыдан біздің кейлелер бізге мәселен әтияларыны кияу деп Ирақтан келген бет енді машина білен келелер. Бірсі Қазақстаннан, бірсі Татарстаннан. Аларға бір шиша қойса, алар тіллері шешіліп кете. Ол менің білен, мен әлі үлкен езіне бар еді ол. Мәселен, апам енді меннен 20 елға яқын, 20 яшқа яқын зоррақ ие, үлкенірек ие. Шул езіне шул ішіп алса, ол мен біле саясат қақында сөйлешедір. Мен мәктепте оқыдым, қарамастан ол саясатны біле едім. Яқшығына шул саясат қақында. Шунасын екіншісі де міне апамның кияуі ішіп алса, көңіл ашылып бете, енді тоқтатып болмай. Шуны мен ойладым да, меттен бұлар да шул енді шундай кішілердір деп. Енді көңілсіз бигірек айтырсың, алар қайдадыр бір қойғы уақиғаға бағышланған бір отырышта дейірсің анда. Қатынлары көңіл ашып сөйлесіп отыра. Ерлері татар көңіл ашаттырған ішімліклер болмаған көре, бәлки шул кайфлері бұзылған, yüzлері өзгерген, нешіктір арыған. Мен айттым ейтінді, бәлки алар ғұмыр бойына ауыр іштәшлеген үргендір шуна көре деп. Шуны айтып салдым енді. Енді екіншісі айтасың келе нәрсе. Түрк келді, шул официант малайы. Шул анын алдынан ұлттығы татарларға келіп, орысша сұраша нәрсе керекті біле. Енді күтігілер татар екен. Әмі орыс тілінде акцент білен, енді орыс түрк акценті білен сөйлешкен бола. Мен тыңнап тұрдым да, шунасын енді алардан түгі заказыны қабыл етіп кетіп барғанда, мен аға енді біраз қышқырырақ. Енді анда музыка ойнағаш енді әфәнім татар делін білмеорсунуз ма, мен айтам. Шунасын ол тоқтап қалды да, мен айтам, әлі мен айтам не, рус ділі вә түрк ділі айнымай, мен айтам. Алар бірсіне ұқшаш, мен айтам, неге сен орыс тілін білесің, татар тілін білмесің деп сұраған едім. Бұл оңайсыланып кетті да, мен де Мурманскіда де ішлеген едім. Шул түркша лакант енді, шында де Мурманск шақарында ішледім де, міне не барысымында мен Татарстанда бір ай дәуірінде де. Мен айтам, яри алайса аңлашылды дедім де қойдым енді. Шында қарадым енді, yazғанлар орыс тілінде, шул меню, түркша yazғанлар, татарша бір нәрсе yazмағанлар.
Мен енді тігі мен білен барған ипташқа айттым, айтам, бара-бара Алла берсе, мен енді айтырмын аларға жойлап қына, сіз татаршада yazығыз енді бізді құрмет етіп. Сіз мұнда бит екі дәулет тілі. Сіз нендей орнақ бересіз кішілерге. Әлі шул мен білен отырған ипташқа айтқан едім. Нешаншы жылда болды ол. Ұнттым еді қызғанышқа қаршы көптен еді ол. Әлі 10 жылларының бір жылыны шында бардым Түркияға, анда бізден ипташлар кетті Румынияға. Румыния жоқ, мен Румынияда болдым. Македонияға кетті. Меңа виза болмаған көре, мен Стамбулда қалдым. Шында анда енді шиледім, мен мәшітте қонақ болып, қонақханасында тұрдым, мені қонақ еттілер қазақ малайлары, һәм монгол малайлары, ислам дин қабыл еткен Монголиядан келген. Шулар шunda тұрды, мен анда қонақханасында тұрдым, енді алар мені қонақ еттілер бек яқшығына. Шунасы мен Стамбулдан бір нәрсе деген анда Бурса деген шаһар янда шunda орнашқан бір ауылда мәдениет йортына бардым шunda. Шул нәрсе айтасы келе, алдынан мен Büyük Şehir Belediyesi'nin yanında Türkçe komşusunda, Tatarşa karşısında indi орнашқан аларда кирпичтен салған Türk uşakları бар анда ұйышма. Шунда профессор бар иде исән чагы улакта тураны язган, мені біләдір ул. Мен әлі хатта 97 жылны барганда Кипрга біз анда булдык, ул миңа Түркия байрагын бүләк итте һәм түрк урыс сүзлеген бүләк иткән иде. Инде кайтканда кызганычка каршы барганда Кипр утравына барганда берсә миңа, мен ишмасам түрк телләрен көп сүзләрен өйрәнер идем. Мен аны вакытында ул китапны 89 елны Петербург шәһәрендә башкатып урамларны урап йөгереп йөрдем, кибеттән кибеткә, китап кибетләрне һәркайсынан барып чырадым. Әйтәм, түрк урыс һәм урыс түрк сүзлеге бармы? Юк дип. Хатта бардым университетка, анда шарык телләре кафедрасына бардым. Азербайжан кардашыбыз. Ул минем тиге бір билге, ягъни значок бар иде, яшел төсле. Шунда ай, йолдыз төшергән, шуны күзе төште дә, мен аганага бүләк иттем инде. Ул тиге кара төстә булгач, алар тиге бит төрле милләтләр бар. Диннәре бүтән дине. Шуңа күрә үзенең милләттәшләре азербайҗанлар күреп танысынлар дип, шуңа күрә ул шатланып шул бүләк алды миннән шулай ди. Мен инде сорадыммы, юкмы түрк урыс сүзлеген, урыс түрк сүзлеген. Ул шунда берсен сатып та бермәде, бүләк тә итеп бермәде. Шул университетта эшләгәч, минемчә китапханада инде алар булгандыр инде, алар сүзлекләр. Әйе. Шундый хәл булды, җәмәгать. Шуңа күрә мин туран язган, ул мәрхүм абый инде шуна кирип чыктым. Ул инде гадәттәгечә кунак итте мине, яхшы каршы алды. Чөнки анда мин барган сайын казак ханым анда эшлидер. Ул мине килеп кирүгә, икенче катка мен анда ди ризык дип алар гел килгән кунакларны сыйлап торалар. Шул мин анда кирдем, ул миңа инде менә ди Татарстанда фәлән татар телен кысып яталар бит, нәрсә дип сөйләгән башлаган. Мин әйтәм, Туран абый әйтәм, мине бигрәк тә анардан да бигрәк борчы беләсез нәрсә? Мин әнә безнең шәһәрнең арты иске төбәгендә ни түрк локантысы, ягъни түрк рестораны ачылды әйтәм. Мин анда ресторанмы шуна кирсәм, алар да урамда, хатта урамда да инде бер дә сүз язмаган татарча. Бездә әйтәм, канун бар, ике теллек урыс һәм татар телеме, татар һәм урыс телемеш язырга тиешләр. Алар әйтәм, урыс телендә язганнар, татар телендә бер сүз дә язмаганнар дип. Менә әйтәм, түрк кардәшләребез шул килеп шулмы әйтәм эшләгән дигәнем, бәлки ошап җитмәгәндер, ну миңа сиздермәде инде. Шул ул үзенең теге ризасызлыгын күрсәткән, менә имеш. Татарстанда имеш татар теленә шартлар ачмыйлар, шулай нәрсәләр ирек бирмиләр дип. Мин шунда әйттем, әйтәм. Инде әйтәм, нәрсә инде шиксез без тугандаш халыклар, телләребез якын, алар киләләр монда. Мин Төркиягә барып зак тормадым, күп булса бер атна торадыр, шунда да ятлап алдым тугандаш халкыбызның телен, тырышам алар белән түрк телендә сөйләшергә.
Мен айтам, алар бит монда атналар, йыллар дәврендә тора. Ничек мен айтам, ник алар өйрәнмиләр татар телен айтам. Ник алар сөйләшмиләр шулай дигәнем. Мен инде яратып та җитмәсләр кайсылары түрк кардәшләребез, әмма тура әйткән туганна да ярамаган ди. Шуңа күрә мен инде яманлап әйтәсем килми. Ул минемчә нәрсә дип әйтәләр инде. Нәрсә инде, менә бурса әйтә, по незнанию дип әйтә, менә белмиләрдер бәлки. Мен шулай дип уйлап торам инде. Бәлки белмиләрдер алар. Шуңа күрә алар белеп торса, менә безгә шул тел кирәк, телебезне сакларга кирәк дип. Чөнки безнең ханымнар, әфәнделәр, безнең татарлар кызганычка каршы үзләрдә, анда менә шул ашханада инде кафеда утырдым, алар татарча сөйләшеп утыралар, күңелле генә әйтәм, яри яхшы. Вакытында мен танкыйтлап сөйләгән идем, менә татарлар ниләргә, шайханаларга барып утырмыйлар дип, алар барып шул сөйләшеп, шәйләр эчеп утыралар. Мен әйтәм, афарин, ичмасам урыс теге нәрсәле китабында язылган бит, Ильф Петров Остап Бендер әйткән, лед тронулся, господа присяжные заседатели, лед тронулся ди, шул кебек буз кузгалып китте җәмәгать. Аллага шөкер, татарлар килеп түрк кафесында утырып, татарча сөйләшеп, күңелләшеп утыра башладылар. Менә мин шул дусым белән ничә тапкыр килеп инде шулай утырып, шунда шәйләр эчеп, күңелләшеп утырдым. Мен әйтәм, минем инде бер туган хатта Оренбург өлкәсенә килгән иде, хәләл җифете белән, әмма мин аларга өндәгәнем, әйдәгез, мен әйтәм, янда ерак түгел түрк кафесы бар дип, алар ошатмады. Ана дисен теге юлы безне базарда таджик кафесына апарган ик, шунда телибез ди. Мен әйтәм, ну яри алайса. Анда инде монда да утырдым да, тамак ачкач инде мин сораганым, самса юкмы? Юк ди, ул үзбәк нәрсә кухнясы ди. Бездә ди һәммәсе ди түрк кухнясыныкы, шулай диде дә. Яри, мен әйтәм, алайса. Аны белмичә аласың да, мәсәлән, анда яри фасоль белән, бездә нигәдер татарлар квасоль дип әйтәде. Шул фасоль белән аш пешергәннәр, аз гына ит салганнар, бик тәмле шундый. Элек нәрсә дип, пача дигән без кызыксынып алган идек. Анда кызыл бурычны күп салганнар да, ашый алмадым минем иптәшем, яртысын тәлинкәне күптән калдырды. Мин инде акча түләнгән инде ашап куйдым, бәрибер. Мен әйтәм, ничек тә булса, ул кайсы вакытта инде күңел нәрсә татарда әйтәләр, жан теләсә йыланның итен ашыйсың. Шу кебек күңел жан теләгәч инде кызыл бурыч күп булса да, бәрибер ашап куйдым. Җәмәгать инде бик артык күп сүз буласын дип тамамлыйсым килә. Шундый менә фикерләр туды да, шун белән уртаклашасым килгән иде. Бүген мин һәммәсен видеоларны урыс телендә ясадым, чөнки урыс телендә ясасам, халык кызыксына, татар телендә никтер кызыксынмый. Шунасын мин инде бүген сөйләшеп утырганда теге искә төшердем дә, Агырҗи районына барган, анда мин 50-60 видео сюжетлар төшергән идем. Аны шортста 500 кеше, 600, 700, 1000-гә хәтле кеше карый, мондый YouTube'та куясың, кайсы вакытта 100 булса, 200, күп булса 300 ме, 500 ме, кызганычка каршы алай күп карамыйлар. Шуңа күрә мин уйладым, бәлки мин дә хата эшләгәндер. Мин аны видеоларны һәммәсен бер тәүлек арасында тырыштым, 60 видеоны бер тәүлек якында шул вакытта YouTube'ка чыгарырга. Шуңа күрә мин уйлап торам, бәлки аларны берәмләп яңадан кабатлап куярга. Шуңа күрә ышанамын, инде анда сирәгрәк куйсам, татар халкы кызыксынып бәлки карар дип. Шулай ышанам. Шул белән тамамлыйсым килә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Исән сау йөрегез.